Thank you.
Gdje je ovo balon što smo mi pustili u... Iza njih sad vatrogasci jer je razina požara takova da se pretpostavka ne može riješiti samo sredstvom društvom. Predava kapaciteta je 8000 litara vode, pumpa 1600 litara u minuti, dodala 2+1, 400 litara pjegla. Imamo nesrećene osobe, znači vatrogasci otišli gasi službu i spašavaju, zbrinjavanje vode. Jebi ga.
dvojici pusti da spuši treba. Maksimalni domet plaža 16 metara. Vatrogasac koji rukuje o pusto mora biti koristiti zaštitnu opremu. Kao koristiti zaštitno odijelo, rukavice, obavezno pušteni zid. Radni plan 25 do 40 mora. Slušajte ovo, znači brzina vlaza 432 km na sat. Sa ovom puškom možemo gasiti požare klase A, zastav udjeljiva i klase B. Zbog toga što puška gasi. Znači, vodenom maglom može se gasiti i instalacije pod naporom. Ovo kompletno ima dvije boce kompozitne.